Dan hija l-poddat numru 606 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, hija wkoll l-edizzjoni speċjali tal-miliet tas-sena 2020 u fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Pamela Glenn u Angela, Team Red Electric flimkien ma' Luke Chappell, June u Bark Disco u anke David Schembri. U biex nibdew illum għandna din mingħand The Travelers. Se namlu belate biex naraw televizjoni jew nasbu fuq is-sena biex niflu b'attenzjoni il-ġrajja ta' kull x'stajna minna ħjar jak nimxu il-qoddim kif jgħaddi dal-miliet ix-xita tħabbat barra ksieħi xoq il-għada il-ġamaret ifaqqa in-nar jarmi sħana bidejna marbutin fuq sofan ħdejn xurġejn nisma' din il-melodija li saqsi bistoqsija x'inhu l-miliet għalik ifisser xi bambin jew ħafna flus unfiq x'ifisser il-miliet x'inhuwa dan għalija biex inwieġeb mistoqsija għalija huwa żmien ta' paċi slim u riq. Min ġolċina idoqd il-kanzunetta waqt li tfal jiklu l-hello li sabu fil-kalzetta ta' siġra dempu truna b'kikra kafe sħuna jew nkella bela mbidbek ingawdu lil xulxin id-djar kollha kuluri aktar m'għandek aktar buri nżiru bl-isba fjuri narmaw li fjem pasturi u bejni u perruħi nibda naħseb fil-valuri nimmexxu il-qudiem xar fis-sena f'dan iż-żmien x'inhu l-miliet għalik ifisser xi bambin jew ħafna flus unfiq x'ifisser il-miliet x'inhuwa dan għalija biex inwieġeb mistoqsija għalija huwa żmien ta' paċi slim u risk għabbas ftit fil-gwerer u fil-ftit l-istorja t-emigrant li ħarab mill-vant kemm għawħudna Maltin li f'da żmien ġew minn sijis ġew maqfula id-dar f'qiegħda żgħira jew inkella f'xi star. Għalik ifisser xi bambin jew ħafna flus unfiq x'ifisser il-miliet x'inhuwa dan għalija biex inwieġeb mistoqsija għalija huwa żmien ta' paċi slim u risk aqwas ftit fil-gwerer u fil-ftit istorja t-emigrant li ħarab mill-vant kemm għawħudna Maltin li f'da żmien ġew minn sijis ġew maqfula id-dar f'qiegħda żgħira jew inkella f'xi sptar. Wasal miliet ieħor u għandna poddata pakkjata għal din is-sena b'silti ġodda tal-miliet ftaħni hawnhekk The Travelers u x'inhu l-miliet għalik. Dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com imma dwarek inkun nista' ngħidilkom anke aktar il-qoddim ħanaddu għal silta oħra. Din hija mingħand tliet kantanti stabbiliti fix-xena tal-mużika f'Malta, Pamela Bizzina, Glenn Vella u Angela Tirchet u se nisimgħu minn għandhom Ersa Qrib. Take
dalt fejni Ef maċtura f'Betlem ġewar Iben Alla bniedem sar Nissef qalbi tamal ġejjin U flimkien vjaġġ nibdew intu jien Forsi qatt ma fimt kif tiċkejkna tarbija ġift l-art biex tratta bil-lum ġift l-art biex tagħti fis-sempliċità Għaxu wassal il-kelma Għaxu triq għaxu verità Snin li mar mal-messaġġ għadu ġar Dal-miraclu sar Ef maċtura f'Betlem ġewar Iben Alla bniedem sar Nissef qalbi tamal ġejjin U flimkien vjaġġ nibdew intu jien Ersa qrib qalbek jiftaħ ħabib Nkun id-dawl xandarilt l-aħbar Iben Alla bniedem sar Nissef qalbi tamal ġejjin U flimkien vjaġġ nibdew intu jien Lejn it-triq li twassalna l-ħelsien Ersa qrib din l-anja Pamela Glenn u Angela Mek u Ersa qrib mela għal-miliet ta' din is-sena. U semmejtilkom ToniSant.com kont qed ngħidilkom li d-dettalji huma kollha hemmhekk, naturalment hemmhekk isibu l-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela, mhux biss dawk li m'għandhomx jaqsmu tal-miliet li kollna minnhom matul is-sena kollha sinteddi, manka il-poddati tal-miliet ta' snin li għaddew. Mużika Mod Ieħor ilu għaddej 15-il sena u f'dawn il-15-il sena għamilna jidhirli xi 8 jew 10 drabi poddata speċjali għal-miliet. Din is-sena ħarġu ħafna diski ġodda għal żmien il-miliet u allura ma jistax jonqos li għandna poddata pakkjata bħal-mija din is-silta illi ġej issa minant Matthew James u t-tim tiegħu l-M-Team. Din hija Love. Street lights, rainy days, looking for another place to start over, to get over the dark nights coming our way, making it so hard to stay in the city square. Hear the kids are singing. I believe in a world with no division, like Johnny's no religion, where people hold each other. All we need is love. Give me your attention just a little longer. Love. Let's be colorblind when all we need is love.
Matthew James u l-MT memmek u Love għal-miliet ta' din is-sena. Kif għandna dik il-website ToniSant.com fejn mhux biss issibu d-dettalji u anke l-videos individwali għal kull waħda minn dawn is-siltiet, imma koll hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi. U jiena nieħu pjaċir immens meta tixbdu l-attenzjoni b'mod partikolari lejn xi ħaġa oħra li nkun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Hekk għamlu anke uħud mill-esponenti illi qed insemmakom fil-poddata propju tal-lum, għalkemm issibunu wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram u anke l-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ il-verżjoni video tagħha. Hemmhekk jekk tagħmlu subscribe fuq il-YouTube, tirċievu notifikazzjoni kull darba illi toħroġ edizzjoni ġdida ta' din il-poddata. Ma bħal dejjem dawn id-dettalji kollha issibuhom permezz ta' ToniSant.com. Wara żewġ siltiet bil-Malti u oħra bl-Ingliż, issa l-kumplamentu ma kollha bl-Ingliż, din hija mingħand Red Electric flimkien ma' Luke Chappell. Din hija Christmas Time with You. Running around a Christmas tree, room full of laughter with the family. This is what they say it's about. Open up the gifts on a Friday night. Streets full of snow and the shining lights. Maybe we both stick around. We can say it's a perfect night. I just hope that we'll be alright. I just wanna spend this Christmas time and spend the night with you. Spending the night at Christmas. Spending the night at Christmas. So lock up your doors and light up the fire, so I can spend some time with you. I hope we're gonna lock up your doors and bring out the wine, so I can spend some time with you. You shouldn't be out here all alone, 'cause you spend so much time just thinking about the things that could go wrong. 'Cause I don't care about the gifts under the tree, 'cause all I want for this Christmas time is for you to be with me, yeah, yeah. We spend the whole year scrolling through our phone. Take a look around, see what's going on. This is the time where we both realize it's Christmas time for all. Spending the night at Christmas. Spending the night at Christmas. So lock up your doors and light up the fire, so I can spend some time with you. I hope we're gonna lock up your doors and bring out the wine, so I can spend some time with you. Spending the night at Christmas. Spending the night at Christmas. So lock up your doors and light up the fire, so I can spend some time with you. I hope we're gonna lock up your doors and bring out the wine, so I can spend some time with you. Spending the night at Christmas. Spending the night at Christmas. So lock up your doors and light up the fire, so I can spend some time with you. I hope we're gonna lock up your doors and bring out the wine, so I can spend some time with you.
Red Electric u Luke Chappell hemmhekk il-Christmas Time With You bid-dimensjoni forsi mhux daqstant Maltija anke referenza għat-toroq bil-borra imma Streets of Snow u xek. Imma insomma. Għalkemm insemmilkom ToniSant.com bħala l-post li fih hemm id-dettalji, fil-verità id-dettalji nżommuhom permezz tal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. Iprova ħajdik wara li tkun xrobt ftit għal-żbien il-miliet. Jena ma suġġurulkomx illi tixorbu eċċessivament, speċjalment jekk sassu. U dik hija xi ħaġa li lna ngħidu għal ħafna snin, u raġuni li ngħidu hija illi hemm periklu veru, veru. Ma rridx noqgħod nipritka, irrid illi inħallikom tgawdu l-miliet probabbilment iktar milli se ngawdeh jiena parti illi naqsam magħkom hawnhekk dawn il-diski tal-miliet għal din is-sena. Naħseb illi waħda mill-aktar diski ta' din is-sena l-miliet illi laqtuni hija din ġdida minant June u Bark Disco. Din jisimha Till the End. Demek mela minant June u Bark Disco għal-miliet ta' din is-sena wkoll u din tqarribna lejn tmiem il-poddata tagħna għalkemm fadilna waħda oħra biex ninkludu għall-poddata ta' din is-sena tal-miliet. Din hija ġdida wkoll minant David Schembri. Smajnieh drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati jekk mhux waħdu smajnieh ukoll mal-Grupp Salt snin ilu. Imma hawnhekk se nisimgħu l-ġdida ta' David Schembri li hija A Christmas Lament jew aħjar Oh Shit, It's Christmas Time Again. It's Christmas time again. What have I done in the past year? 12 more months gone by.
Christmas lights away. Is it Christmas time again? Lost seconds fly and turn to days. Our lives slip away if we don't do today the things we love and live our lives with love. Christmas Lament ta' David Schembri għana ġena f'tmim ta' poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Għabel ħallikom fakarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Jiena nawguralkom il-miliet u l-komplement tal-festi tajba, jiddependi anke meta qed tisimgħu din il-poddata għall-ewwel darba u sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra ħodu ħsieb tagħkom infuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.